Bok, ja sam Persa sa bloga Beauty in Swiss i danas ću raditi Rainbow Tag. Rainbow Tag je tag koji kruži među beauty blogericama, radi se o predstavljanju najdražih proizvoda prema duginim bojama. Prva boja je crvena i tu sam odabrala dva proizvoda. Radi se o Max Factor Gloss Finity laku za nokte u nijansi Burgundy Crush o kojoj sam već pisala na blogu i Essence Stay Matte Lip Cream u nijansi Silky Red o kojoj sam također pisala na blogu, pa ću vam samo staviti informacije o postojima u infobox. Druga nijansa je narančasta. Također sam odabrala dva proizvoda. Depend lak za nokte u nijansi 348. Depend lakovi za nokte su odnedavno dostupni u Kozmo drogerijama. Cijena im je nekih 14 kuna i mislim da su za te novce i za 5 ml dobar omjer cijene i kvalitete. Sljedeći proizvod narančaste boje je Makeup Academy Power Pot u nijansi Runway. Radi se o obojanom balzamu za usne koji dosta dugo traje na usnama. Sljedeća boja je žuta, tu sam odabrala dva proizvoda za kosu. Ovo je Pantene Instant Damage Defense Conditioning Spray koji se koristi prije sušenja i Mythic Oil Color Glow Oil, proizvod za njegu kose koji se može koristiti prije i nakon sušenja, dakle na mokru ili na suhu kosu. Cijena ovoga je mislim nekih 30 kuna, dok je Mythic Oil negdje oko 200 kuna. Sljedeća boja je zelena, tu sam odabrala čak tri proizvoda. Prvi je Clinique 7 Day Scrub Cream koji smo dobili na Cliniqueovom eventu i koji je zaista izvrstan i koji ću nastaviti kupovati nakon što potrošim ovaj malo veći sample. Sljedeći je lak za nokte Golden Rose u nijansi 236. To je jedna lijepa minti zelena. I treći proizvod je L'Oreal Infallible sjenilo u nijansi Permanent Kaki. Radi se o dugotrajnom sjenilu za oči koji sam nabavila po nekoj vrlo smiješnoj cijeni, mislim da je bio 10 kuna. Sljedeća boja je plava, tu sam odabrala dva proizvoda. Još jedan lak za nokte u nijansi Electric Beat, China Glazov lak za nokte koji dosta dugo se drži na noktima i idealan je za ovo toplo vrijeme. I sljedeći proizvod je Avon Summer White toaletna voda, to mi mislim jedna od najdražih toaletnih voda i mislim da je to toaletna voda koju koristim najduže od svih. Mislim da sam je počela koristiti još negdje u srednjoj školi. Tako da ovu sam dobila od moje kolegice blogerice Miss Mozgi. Sljedeća boja je indigo. Sad sa indigom sam imala malo problema. Zato što nisam mogla zapravo naći tu odgovarajuću indigo boju, pa sam odabrala tri proizvoda koji su zapravo tamno plave boje. Još jedan lak za nokte. U nijansi The Boy Next Door od Essence-a. I odabrala sam još jedan Essence proizvod, to je Sunkissed sjenilo za oči u nijansi Sunset Paradise. Ovo je bila limitirana kolekcija, tako da mislim da je više ne možemo pronaći. I Vichijeva noćna krema za lice, Aqualia Thermal, također jedan od noviteta koji koristim već neko vrijeme i zaista mi se sviđa. Mislim da će mi se toliko sviđati, ali zapravo mi se jako sviđa. Sljedeća boja je ljubičasta i tu sam odabrala dva proizvoda za kosu. Prvi su spužvasti uvijači koji su odlični zato što ne oštećuju kosu, a drugi proizvod je L'Oreal Professional Infinium Lumiere lak za kosu u jačini 3. Ovaj lak za kosu je odličan zato što ne lijepi kosu, tako da lijepo možete recimo nakon njega još malo počešljati kosu, namjestiti, tako da nema onog ljepljivog osjećaja na kosi. Sljedeća boja je pink, to jest ružičasta. Pink je moja najdraža boja, tako da sam se jako teško mogla odlučiti samo za jedan proizvod. Odabrala sam Batiste šampon za suho pranje kose, koji me zaista oduševio. Probala sam već neke druge šampone za suho pranje kose i uglavnom brzo bi se potrošili. Mirisi su uglavnom bili neki svježi limunkasti, što me zapravo baš i nije oduševljavalo. I mislim da je to to. Ovaj dosta dugo traje, ja ga već imam nekoliko mjeseci i mirisi cvjetni, tako da mi se jako sviđa i nastavit ću ga kupovati. Sljedeće dva proizvoda su proizvod za usne, to je Maybelline ruž za usne u nijansi Fuchsia Flash i Look by Bipa olovka za usne u nijansi Bonbon.
oba dvije nijanse su identične, tako da se mogu, ja ih zapravo koristim zajedno. I zadnji bi trebao biti proizvod duginih boja. Ja tu imam Sleek Respect paletu koja zapravo nije duginih boja, ali je raznobojna. To je paleta koju najviše koristim od svih i mislim da ću se nabaviti definitivno još Sleekovih paleta jer su zaista izvrsne. I eto, to bi bilo sve za Rainbow Tag. Nadam se da vam se sviđa, nadam se da ćete mi oprostiti sve greške koje sam imala tijekom videa, zato što sam cijeli dan snimala i jednostavno bilo je zaista iscrpljujuće. Eto, hvala vam puno na gledanju pa se čujemo i dalje.